خدا حافظ خاک و ولات گردنا تا آزا ولات گردنا من تو آزاکی دنیا مێرگ و مرنا وەلات دەم باش تەماشەوانên هێژا bi xeleka şeşarê yan jiyana hunermend Mihemed Şêxo bi birayê wî re hunermend Beha Şêxo rêz û silav hunermend Beha. Êvar baş, dem baş, mêvan êg li vir û êg bên gişt bi xêr hat. Dema xweş. Sax bêt. Xeleka borî de ji xwe dawiyayê em gihan gomizgînî ji wer hat, bavê felek Hemed Şêxo li Îranê sax e, nemiriye wek berêk ji wer hatibû. Îja aniha em ê dest pê bikin piştî wê. Ji xwe car dîmero di serê xeleka tişkî dibêjî yanî mesela çi kesê jiyana xwe ji dest dane, çi kesê koç kirine, dema Mihemed Şêxo piştî Mihemed Şêxo gilovaniya Xwedê li gişa bi li dost û hevalê wî û ê me û miletê me û sexremî ji kesê birîndar ji kesê nesax re û em hêvîdarin di demê nêzik rewşa miletê me li hundir jî aram bibe û serkeve û kesê menî li derve jî êk li dervê sînora mane ku dixwazin vegerin cîwarê xwe û malbatê xwe û malê xwe em hêvîdarin ge ew jî çêbe helbet evana jî piçikî ne piçikî gelekî fîdakarî jê lazim e ew hêzên me tevgera me êgê nêzîkayî çêdibê rêzî em bêhêvî giçêbe dago ew xwestek û hêviyên wî miletî vê cî. Bihêvî ne. Belê ji xwe jiyana Mihemed Şêxo me got car dêz dûbare dikim tiştêkî ez tînim ziman, tiştêkî ez pêşkêş dikim ew tiştêkî ez ji nêzik ve naz dikim û jê agadar bûm sedî sed yanî êgê sedî not û çar bijî belkî ez wêna nebêjim ji ber ile belge bin û bi dokumент li ber destê me hebin ew helbet ewana jî wek ez sozdim lêkolîn wê çêbibe û çend di hevalê wînî êg û hîn li jiyanê ne ez ê wana bibînim di demek nêzik dil pêşa min e plan kiriye ta ku gelek tişt veşartî hene êg em pê nizanin wekû malbat ji mer jî giring e û ji bo çopînerê jiyana Mihemed Şêxo û ê hezkiriyê wîna û hezkiriyê dengê wîna û hunera wî ew ji miletê me tevayî re giring e ew tiştê veşartî ku me jî nebîstim rastî. Îcarê wek min got di xeleka borî de di heftê û niha de piştî ew nûçê xemgînî got çend meh wekû malbat û wekû millet jî em tê derbas bûn û ji nişkê ve ew nama wî hat û kêf û şahî ket her malekê de malê dost û malbatê û milletê menî êg û ji nêzik ve dixwestin nûçê Mihemed Şêxo ê çopandin yani evana bûn. Îcarê dûr di berdewamiya nama çêbûname name rêdkirin her de heyv sê heyv heta yek digihîş destê me pirsî wî naçûm ew bersivda li gora gimekarî bû mesela ji xwe ez agadar dikirim ji vê meselê tiştê siyasî û tiştê wilo tê neyê nîvsandin ew jî wek bêje bi cana gotin her simbolî bû namede pir dikirin mesela digot îsal mûsimê we çawa yanî ew rewş bû ew rewş jî min jî min li gora pirsa hîna mûro nivîsan te nikarî got ba rewşa me nî siyasî a malbatî avadî wilo lê pirsyarî ew bûn wek cara dijî min got ew namê wîna her û her çendîn dostê wî êg û li Qamişlo pêr jiyabûn êgê wek bê nan û xwê bi kurmancî nava de hebûn her û her pirsyara wa dikir û jiyana wa û pirsa rewşa wana dikir wan namê xwe de û mektûbê xwe de. Îcarê em diman li hêviya berhemin carekê jara
هەلبەت مرۆ نزان بێ ڕەوشاوی ناچاوایە ڕەوشاوینی هوەری دەمەکێ باش هات برین بەرەم نهاتن یعنی یەکەم کاسێت وەکم گوت هەفتەی و پێنج بوو یا پەیرە هەفتەی و شەش ئەوژی گومبەتێکا وس بە هەلکەفتنا ڕۆژە جەژنە کارکەری کوردستانê بوو پاشی وێنا تشکی دژمەر نهات وەکو دەنگ یانی وەکو بەرهەم di sala heşteyê de yekem berhem hat piştî sê sala ke sala çara din ew jî çil xulek bû çil deqîqe bû ji ber ew bîst xulekê dî kasê tirê kirbû diriya hevalkî xwe bi dest tirê kirbû Siûdiyê şandibû ji birayê min re birayê min ji Masir li wê de bû bi dest rêkirbû ew jî ji me rêkir ew bîst deqê hanê ê silav û pirs bûn jê hat birîn mabû çil xulek yani dor şeş heft strana têde bû bi rastî jî wilo wek mizgînîkê piştî ew nûçawînî gi saxê û li dijî a duwemîn ew berhemawînî kasêta sala heşteyê bû îca me nezanî bû çima gelo berhem tinene carekê min di namakê cêre kir min got gelo tu ne makare strana biafirîne yani ew imkanî nemane ew jî nenîvisan mesela bisqawîna wek cara dî jî min got biziqawîna çilo hatiyê windakirin jestan dine şikenan dine ew jî bi rastî jî piştî giha jî ew pirsiyariya me nekir ew biziqa şeş me heta koda tembûrê kodayê çêbûye necarekî ê mala bû bêjin xeratê ê bîro ew xezanê mala bû hevalkî wînayê Tirkûmen bû yani belkî ew biziqahanê zêdî salekê me heta çêkirina wêna bi dest xist dibige ew jî mesela ma bê amûr bê instrument têçilo berhema biafirîn ya jî têçilo awaza çê bike taybetmendîk Mihemed Çêxo hebû yani gelek hene ana dibêjin hunermendê me silavorê ji cê hirmetên rêzê min ji hemyare çûk û mezin gelek hene dibê em awaz çê dikin dûra em gotina ser wî awazê datîn di nerîna me de ev tişkî yani ne kêm stran wilo serkeftî derdikevin çima ji ber anîna helbestê geva te awaz erdeyne ê hunermend ê awazê datîne divê xwe têxe wî hestê nivîskar ya helbestman heta karibe wa gotina bi awaz li gora wêna wergerandina naveroka wan gotina bi awazê li gora ji helbestê fêm kiribe tê digiyabe awazê jerdeyne û bike stran îca ez vê nadibêjim ez bêjim ji ber taybetmendiya Mihemed Çêxo ew bû ji bo vê yekê jî wê bi devekî stran nikarî çê nekiribî yani wê nikaribe helbesta awaz bike belkî hewl dabijî lê bê tomarkirin bû ew sedem min jê bûne êk mesela derengbûna berhemî dihatin ji xwe carê di wir di nama de ew wek min got tiştekî kûr yan jî pirsê prîvat yanî taybet me nikarî bû jê bikirana ji ber me agadar dikir heta car dî ez dubare dikim û heta di namê xwe dawiya namê jî digo we ew name te ji bav û diya me û ê nêzîkî me te xwend veşêr yan jî dikare yani biqetîne pirsek tenê çilo name digihan we û we çilo name jêr çi name wek min got dikana gundîkî me li Qamişlo hebû ew adresa her ji bîr nekirbû ser wê adresê şand Qamişlo Cada Amûdê navê xwediyê dikanê jî gundiyê me bû navî Hesen Musa bû ji gundê Xecokê ew name diriya postê dihatin wê de îca wek min got demekî baş geva hat birîn
مزانی بوش پوستی يعني وینا رید کرن جمرگوت گو ومرید کر جاره لإيران دهاتن قطاندن يعني ديجان قامشلو والبوستا قامشلو دهاتن قطاندن نديكشتن ما ام ويناجش خو هلبت امزان او كاري استخبارات اي هلبت ليت باش وينادي وكم قلت بشتي دحفتي ونهاد تماق او ناما بيشات بشتي وينا بردوامي ناما دهاتن وكم قلت حفتي وبينجا وحفتي وششات جي سيچار ادرسي يونات شيبون حتى شو قن بدك هاوس وبجيبو او جي اجاره مزاني وقبق سالك وددو سسي نامه هر او ادرسه بو او ناو نشان بو شخلوي بازاري بجيبو القن بدك هاوس پارزگاه مازندران بو و شخم قن بدك هاوس وقت بيجي قضا بسر مازندراني بابو اجاره مجارك جير وكم قوم نيفسان بوچ برهم تنن قالوت او امكانينا مان ياجي هل بس تنن ياجي شخوي جاري الروش باشوي ناجمار قوت هاد قوتن دما بو ريجيما اول باريس مسلمانية مثلا موزيكي قد خبو بشوكي تند اجاره او كاسيدك تو مارد كرن يعني باشوينا ديا فلك جي قوتو ويجي قوا بشتي زيفري گوزانو گو مداري و پنجره مدگرتن پرده جيم پرده بردان حتى مقاري بسر ويم سجلا خوني مالي شخاو كاسيتي دهاتن سر مسجله مالي ون تجهاز استوديو تنبو يعني مسجله البرخو داتاني اويني مالي بو او مسجله جي ده هزار وشارات دما اتشوم ما بخار اني خامشلو ري هردو سينورا ايراني وتركيا متشنطاكي بخار اني خامشو انا جل جمل خامشو هي او مسجلاق الايراني بير او حرسي كاسيتي دو ماهيه تومارد كر او مسجلم اني مالي وكو بيمايك بينا بير انين او ستريو من اوي مني مرو الارض داتني دو بفلا بير اجا هر تومار كرنا هنا بويشي وي بوجبولوجي درنگ دما يعني ما ترسي هبو قرتن مسيد هبو بنشافكرن هبو يعني حتى د افراندن و تومار كرنا وان سترانا دوابر هماجي قال لك اصلا ديتن يعني زحمتيا وينا هبو ما ترسي هبو حتى قريبو بويشوي وان برهما تومار بك وبقي نما وجا شخم جو كاسيتا حشتي شاندبو السعوديه دريا هافار كخره او دي تشلو هاتن براسيز نظام حشتي دو حشتي ويك وحشتي دو دي برهم ديجي باشوي هاتن بريق محمد شيخ بزيفره شخوا اجا برانيا واهل بس هاجيس كارم ازبين زمان سلاف غوريزم جرهن براي ما مصطفى تروشي بهتري وان برهما ج هوزاني وجهل بس تي ويناو اجاره كاك مصطفى ولو جارك جمرغوت اني زمان جو حرمه يعني الجورا تشونا محمد شيخ وباجاري اصفهاني هاجر بوصا بشوا حفده حيجه ساعات دريشت كر حفده حيجه ساعات شون تاني وغير جي وصا جاكاك مصطفى جو دمهيد جانا دجارة دهات شو مثلا هل بس تابو خوينن و نريني خوتي بدو جو جار الذمل لجنب آواز كربري بزيفرة بلكي درفت لجنب كاك مصطفى بيتر هبوج مثلا قن بديك هاوس يك اودبو بلكي او بيتر تشوباندن مثلا اي باراستنا وشاغي حارة سوري بون باورم بس يجوا حارة سوري بون المهم كاك مصطفى ولد جو جارد مهيد جاري جو ما محمد خواست قوم جو ازي بوتا ازي طياري قد بكم جبوت نوس جو هيج قبول نذكر يعني قبول نذكر سكريا وينابد وبلكي بيرتنا بوجي مثلا الطياري قد بك جو بوسيد هات جم جو للفقري بي وينا مجير طياره قد ذكر ابجولو اني زمان وكو بيران چقدر سيقابا بخوازه تشتكي بآفرين ياجي كدك خبادك خزمتك بك
قسي يعني او زحمتي قويديتن جومنا از باورم جومي برحتي دچو وبگرمایی دچو بیگ دوان ساعت رید وستاندنا رید جی بفکره اوانا بو قریبون هفدو ببین 18 ساعت 19 ساعت دوری هفدو لي او امكاني او من تليفون تنبون دوي صدي صد في بشو او بديت يعني رولرو حتى قريبو او بانيانا او هلبست يعني كرم استرا يعني محمد شيخو اف وستيان واف تعب وزوري ديت جبون هلبستا جبو في جاميري ببينه دي سانا بيش مصطفى اتروشي مصطفى تروشي باشي اف محمد شيخو ولد في هاوي دي اجي ارينت كرجي جديبلاوي فروك يعني طيارة قد بكرة بليتاوي باتا ولو بيشيا خد محمد شيخو ولد في هاوي تصرتبو كل سرخو ارينت كر بله فرمو جبر تشي ازينات بيجم يعني انا از شخوا خلقي بشتفان خلقام بيدشن حتى بشي زيفريه قامش لوجي زي قالك نمونه بین به چاوا دست وگرتن و خواستن قبول ندکر محمد شیخو اوانا بو بیرو باوری جیانه ده ابون مثلا کده که بکم برانبر نله بیاوی نابو گلی وگر یا بستینه اوانا از صدی صد وی گوتنی تکز دکم و دما زیوریش خواه لگورا اسپرمامه او چند سالی هن افتشت بیجم مدیتی بچاوی خوشی بش کس که قبول ندکر وابو الورجي ولو بو ودما لبنان جي كاك علي يعني دما لبنان جي او فايفينو كنا هي هيجي الجمني بساندي د روجنامه بيروت دورد او قناعتي ونا اوون مثلا مسئله آبوری راست هر کس خوازه روشاونی آبوری سرکفتی به داجان خوش دا گاربه به حسانی گلک تشتا پیشکش بکن لی نسر حسن بتشتنا جمع همشه هو اف يعني دقو جيان آمد بخويدانا آنيام بي يعني جيان آمو زاروك ما أفانا بيرو باوري بو يعني بلكي جوسكي قلكي نزيك بلكي قبول كربجي ليه هەگەرزانی بە ئەو دۆستی ناگەر ڕۆکی ڕۆژاوێت وێ پێت فکر نوم ئالیکاریک بکۆکم منەتێک یانژی کەسێک ارتباط بێژ وێ محەمەشەوە ئەوچی قبول نەکەوە ئەبەدەن ئەجێ نابەکرێت بێژم لە لبنانێ ورۆ گوتبوو هونەرمەندێگێ هەگەر لە هێڤیا پەنجەرا بلێتا بێ ئاپەرا بەلکی جارکێ بسەرکەبێ جارا دووا بسەر ناکەن نەرینی هین لبنانێ ئەم نەرین بوون وراستي هەلبەت إجا ما حتى كوتش هذا يذكر أو بيرو باوري يناد جانا يناد أفانابون بك بيجل تفجر بك نلهي بيجل تفجر أفانابون وأم شو أم بوي كاري بوي خباتي بوي واقنا عتا بوي وان قافي أو دافيت بيرو باوري جانا ده أم بيسر بلندن حتى كم ساون شو جواك مقول دورد جغيري استنگیج آلی رژیم دهات کرن جارك او پنجراغ مالا وینا شخو مالا مالباو خانما وینا به هفدو ببون لی اودک جدا بو گل پنجره ده لبر پنجره سکنیه و کچکاوی فلک لدستی بو او کسی کولان درباس بونه کینه هلبت کسن زانه گلهاتی باراندن لپنجره محمد شغل برسکنی او داخل او پنجره جیم تصویر کری او پنجره گلهاتون باراندن شخوا ایک درباس بونه کسن زان بکینه چارم پنجن ششن هفت نوانا اوانا اجاره دور دهات گوتن دماغ رژیم هاتو بو گوارتن دگو کسن هبون جي آلي رژیمی بون ای مسلمان درباسون کسن الکولان از گرتن دگو او
او الواد خصن حتى او ج زاري واد شكست زماني واد شكست يعني تقول جارك ديافلا قوش خو جارك محمد شغل الكولاني بو او كسي هاني كتن كولاني قوش دور فتين هل بتقو هريك دار ده سوانا دن يعني بو نه مثلا افكي نت برسين افكين يعني بس ايه الكولانا ديت الواد خص في كست كولاني تنبو دما او درباسو وكشاوا جمع تقول يعني اه ترهيب ذكرن بلد قضيه رياض او ترساندن او تشا ترساندي ذكرن يعني مثلا اي بارتين هبون اي كومونيست لوي هريما واناد او خصن البرخو بدن او جاري خصن يعني فانا او خصن واتنبك مثلا تفقرا وانا مثلا قرا واد هندري باجار هذا الهرجي طبعا الايراني نفس يقول بدي كاوس جاد جوجارك محمد شغل سكن يقول الكولاني سري كولاني وانا جوردتين ومحمد شيخ وراهشت هات راهش دارك الجندر ولو الكلك اخو برده اولو وتي باور بكن ازرباسنا مش برفانا هاگر مل عرض تمام جيكون ازلبر خو بدم لازم اسكارم سري دي كساجوانا في داري خو از بشكين يعني برا اولو ميراني شب گو يعني گو ام نمازان به ام چی بیجن گو برای me خوشکا me بانکر نکر گو هیچ از سروی قرآن از ناچم گو اوه هانه درباس بون ولید ناریم گو کسک نزیکی محمد شغونا يعني تشتكي گو نه نورمال شو گو کسک گو ما گو خلص تمام كشنا وينايا ويبوكجن گو او جروب بون يعني نه ده حب هفدوبه يعني گو كي ديت القرآن ايريش كرن اشاره گو پشتی او چون گو همیشه او جلو داره خود هجان گو هات سندر گو ودید به میرانی چاوی میرانی اف بر المقصب انا حطال عرضه ده جون وني مبرانا خوش خاناك ام درمان بكرن اذا جارا بركلي هاتي گل باراندن ده او جروبن دنن كسك نزانه ل محمد شغل او دريك نبرايو مال بابا خان مايل هبو دور درباز به هلبت خو گلالينا كتبون جاما گشكستبو لروي وينا كتبو خوينجي هاتو لنلوين نركشكينا كتبو شوانا اجا لغورا دغوت گوجارا كيدي بو صدما چو اجاره طهران ودعوة بقراندنا فكر بفقر سوريا از في سبب بيجم جبر بيشمه نجارك تنيوت بلكي قال لك دوسو هواليوني قامشو ايقد هاتن بلكي بشمر جوارجي قلت بهلبت يعني صدي قد اجدبستان زيفرم وقت پیشاندان جارنا چيدو جارنا اوانا صورت وينا هاتن كشاندن همشو لكيلك سر كنارا جادد مشه ايجا وينا كشاندن وينا همشو جي مازنكري وادر خصيه پیشاندانه اوانا راپورت دشينن اجا الگورا دغوت دواو هرتناده يعني مثلا دادگه هر بازار دادگه او حكم ذكر يعني او انا بريار دا دار فكرن تنكرن زندانا وقت بيجي دائمي وقت باعدام حتى عمري تابه دغو هر دوي واو هرتنا دغو او دادگه وی شاریان دده قاضی ایوان شارا دگو وی بریارد دا لی وگر تنه بوگو بشین بیولا حتی طهران يعني باجارنده دگو هر باجارکی او دادگاه وانا او بریاره هاند دا گوشاندن قیمه نا به ای بوی قاضی باز چیروک تبله هوه گوهرتنه چه بونه یک هلانین یک دانینه او راپورت هاني در بردسي اي قاضي محمد شيخ نازك بريا هرتنا
هەفتوو دیتنجی هەفتوو نازیتکن ینی بەلکیش نێزیک بژی مەسەرە چیرۆکن سەر ژیانە ویزانە ینی باوەری کچێ بووی ناوانادە لێ محەممەد شێخ دووەختێ گواردان ئەو نزان بێت چ بووی هەوالی نهات ینی ئەوێ هاانی ئەوێ گوینا ناز ئەو بووی قادیە باژار جێ بریارەیە و ئەو راپۆرتە هەنێ درە بەردەسی وینا دشینە پەی محەممەد شێخۆ ویسە جواب بکە شغل كذا يعني قالك الترشابو مثلا قادي باجارك بشين بيتا دوي دميده معناها هنا خير تتني معناها هنا تنكرنا مروفه يعني لما حدود بينهم افانات بباشروني قهوايك شاي كيف تدخل رابورت البرداتي البر محمد شوداتي نبي ذكرمك يعني انا غيري به دارفكرناته صدينوت ونهي صدينوت ونهي قنا أزمة يعني بس أستنازك وينا لبيشا بيشانداني بالا خدي أنا أبغوتن بيش ماتي غوتن ودهي جاراشي أب إجا شيرت إليتك أو قادية دوسي وينا دبي أز روشة بازان وتفق أساسال فرن وبلكي قال لك يتنازك النظام اصلا كردي سوري اي اوك مقول انا بربو بنافي كردي باشور جرد بي هري باش في جاري ازهم ولو درباز دبن لي جارم بي شكوزان بي ومصيري تشبه هري باش اشيرت كي براتيل تتكم حوالتي هما هر ولاتي خدت الور تتاخن زنداني حطان برنيجي ملتي دورة تزان بجبوشي بس الفيدك كيزان هما شيخو او بريارة فقرة سوري نما تتفكري فقر الا بشتي وان بوياري تشيفون اي محاولة كشتناوي ناي دفرد داره جاري هل خد دما حافظ أسد أو بريارة داخيانا عفو كرني كسي جدر ودر كتبو بري بچند سالاجي بري محمد شوق وغيره ومجير شان وقو هيتش زناي يعني عفو در كتبوش بو خلق دربه ايك دربه سينور وقتي بيرامه يعني مجر المكتوب شان طبعا حوال وندوس من هاتن بافي مرغوتن بافي متشو باجر يرغوتن عفو دركتي اجا بلكي دي مساله هل بجارتني ويني اي دو مين بو اسيا ومسالتي هر جاري قدبو نكرنا سروكاتيا وينا عفو دركتن بلكي يك جوانا بو يعني لي بيستي او بويرك تشون بريار دا قبزيفر دچه قنصلوسا سوري سفارت اواني آل طهراني وخدنا عسكرن اسخلك سوري طبعا بلك بيرتننا ناسنامه نقاغت نفوز ند تشك بيرتني شان او قاغتي ويني وقت انا بركي يا ما مستمر دبستاني الودك لقون بدك هاوس طبعا قبل نافي خوانادن جاو دريا خره لكولين دكنو خانه معنا وتشتيولو اجا چن هي بادريش كريه ازواج نكارم بيجم او چوني ويني طهران حتى قاغتي بيك هاتنو موافقه كرنو اجا دورد شخوازي في بيجم بلكي مجبير اكر مثلا قبل بريارة هفجينية شخو ديا فلك همالاتيا ايراني بو دور دقاقا بريار الدنج وق موافقة بريار حكومتي چند جاري شين قيد بي چلو تيدي انساني تي بير بريار هفجينية بده او كاسكي نخل كيفرو يعني هر دخوا حول دانق
gavana ji a xwe vegerin ji ew biryara erêniya xwe vegerin. Ev jî mijbîra girovbêjim ev jî noqtak ji wan noqtêgê xalek ji xalêgê yani heta biryara wî zewacê din yani xwestin estengacer derxînin ji aliyê malbata Diyafirek malbata Xezûraniyê de. Îja demagê biryardan goy bên Sûrî jî ew cardî ew pirs û bersiv çêbû yanî isticwab wek dibêjin êwanî parastina wa êwir. Hewldangê ginarîna Diyafirek biguherin û tê çilo pêr here welatekî wir. Mesela piştî tê qaxeta şê dikim mane divê ew jî muwafeqa wir hebû mesela zarokayê û jêr heta li ber guhê wê xisibûn ev zarokê ten yani nikar zaroka bibe li vir çêbûnê li vir dayîkbûne ti mafî wîna tinek dikarib zarokê te jî bibiye. Ev jî li ber guhê wan xisibûn. Îcarê di duwan sala de gelek carî nûçe û xwe dihatin gotin cara hindik dihatin yan jî bavê min ji Qamşlo dihat digo wela îro hinka ji mir gotiye hineka ji me re gotî me Mehemedşex li Şamê dîtî. Ê carek û dido paşê gelo gero Mehemedşex li Şamê ma nikare xwe bigîne Qamşlo. Lê me jî me bawer dikim me digo maniyayê na wê şevekê bi dizî wê bê kavê çilo xwe bike. Her sê meh çar meh derbas nebûn ille benûşe hinka jê digo wela ha Çambêlê nikare bihata Qamşlo zîvir. Me jî me bawer dikim. Me bi wê baweriya hanekî me ji xelkê bawer dikir me dilê xwe xweş kir me digo mane rok carekê wê karib Şamê jî bigê vê de. Hetanî carê ez leşkeriyê bûm û me mijêr di namê xwe de jî mijêr digot min digo ez fêrî tembûrê bûme û piştî ez çûm leşkeriyê heştê wekê de ji xwe re kemanek jî kerî xwe fêrî kemanê kir û ûd îja mijêr di nama de min nivîsand digo de baş e digo her berdewam bik. Lê ez ji bîr nekim di heftê û niha demagim sefê niha ez çûme ezmûnê û piştî wêna jî me bawernama sefê niha stan lê mixabin hengî wîna piştgiriya min girt û me moralê min bilind kir digo xwendina xwe bikij ber wîna dît çûkanî bê çawa geva sefê çara berî biçe dît sewiya min ê xwendinê çawayî her digo mi cî ji te re ji ana de ez ji te re hewl didim gotî bes bakalorya xelas kir tu bişînim derve ji bo berdewamiya xwendinê. Îcarê pir êşiya demagim jêr nivîsand min got me di xwendina dawî di asana wî ez nehatim qebûlkirin ji ber temenên mezin derket mixabin yanî pir di mektûbê jî nameyê jî ji min rê kir û wek dibêje gazinê xwe ji me dikir çilo çima wilo çêbûyî û nerazîbûna xwe jî daxwekirin û wek dibêje acizbûna xwe gelekî. Îcarê ez neçar mam helbet ji xwe ew jî beşek ji mesela çîrokî ji mir tîcara û sînaa derket li Hesekê lê ew jî rewşa menî aborî ne alîkar bû biçim Hesekê xaniya peyda bikim û xwendin dest min çû bê xwendin mam ez neçar mam çûm leşkerî. باش بوو باش بوو هەگەر تیجارە و سیناعە باش بوو دەستێتە چوو وەرگۆ خۆرتێمە یان کە چوون تیجارە سیناعە مە هێوی جوان قۆت دەکرد ئاری خوێندنی. Erê wela min jî bes min digo de belkî piştî wêna dikarim şaxekî ê bilind îcarê wilo bû ev jî wilo mesela navbera min wî nade bû namê me ez çûm leşkeriya neçar her giz dihatim jî çina me giyabûn malê yan jî ji xwe di heştê wekê de mal temamî me anî Qamşlo
ام ji gund me bar kir em çûn temamiyen em çûn Xamişlo pêşî xanîkî kirê de min dora me xanî me peyda kir kirî û her ew diwan nama cî pirsa rewşa me dikir mesela caran ez me bikin cêrjan digot heger alîkarî lazim ez karin perena bişînim yani wer yekî wilol pena beriyê û em dizanin ew mûçeyeke distan wekû mamosteyê dibistanê têra wî nedikir yanî lê tevro jî nedgotine digot heger alîkarî lazim ez ê her bişînim wê çilo bişande em nizan wê ji ku bihaniye em nizanin lê mesela moral bû yanî bi berpirsyariyê dihisiya çi qesî dûrî me bû qesa bi hezarê kîlometran û hew diriya namara bû lê ew jî alîkariya xwe daxuya kirin ez hezir bûna pêşniyar dikirê ya divir de di heştê û di dwa di dawiya salê ji xwe min got sê berhemîna heştê û heştê û yek û heştê û di do bîst û çar helbest ji wana ê berêz Mistefa Etruşî bîst û çar helbest êgim hemşew kirine stran ez ê nimûne ji wan anka bêjim mînak gava zivinim gelî zindiya hodayê dayê xweda hafiz xak û welat hey canê cana şêrîn min canek dît dilvîna min çipa xwe navê li ser nêrgizê tûyî kustan ezim kevî sê zerî hatine berderî gelek yani bîst û çar belkî nedî stanî ji ber Mustafa Etruşî ji ku ye? li Duhokê rûnê Yani ew milletê Başûrê Kurdistanê ye? herêma Etruşî ye Baş. belê wekû heşîr yani Etruşî îja helbet ji xwe ew stranga dema dihatin ji me re ew zara pir zor bû pir zor bû em tê nediyan yani ta roja îroj peyvên hene di ferhenga cîsine yani beşin ji stranê li gora me em ji kasetê em tê diyan me wilo digot me manî jî nizanî bû Ê ji xwe dixwazim tu vêya bêj ana em gîhanin sala heştê û di da ya hîna belê em ana heştê û heştê yek û heştê du behsa wat nû mesela ew stranekî dihatin ew stranê her çî berhem em di wan zaravê gotinê wan strana em tê nediyan Hemed Şêxo ana bûyî heft salî wî li Îranê. Heftê û pênca ana heta vê ravê kêlîkê ta heştê û di da. dawiya heştê yani ket heştê û sîya heştê û sîya ser salê li Şamê bû Em ê anha ew strana çend gotinê pêşî min got xweda hafiz û ew tiştek wek şorê bikin jî li ser heye tê ji me re bêje ew pirsiyam ji Hemed Şêxo kirin çî tê vê stranê bêje û dawiya xelekê de gelî temaşevana stranek herî xweş ana ji xwe min navê nabêjin soraniyê her dihat gotin zaroktî di mûlo lê gudarî dikir ew sînga me re germ dikir dilê me re xweş dikir digo ya Rabî ka çi dibêje lê ana a xweda hafiz ka çi yek hat cembavê felek çi jêr got mamoste Alî qurban yani ana em behsa xwe dikin em jî wek ana min got em jî tê nediyan bê manyayê çi erê belê rast e ji ber li Rojavayê Kurdistanê yani belkî piştî ev têkilî peywendiyê me bi birayê menî Kurdê menî Başûr em ne tê digên bê xweda hafiz çî xweda hafiz min jî digot belkî ser hafiz xweda hafiz yani hafiz yani mixatirê te îjarê di heştê û hefta demek me tomargeh vekiribûn ji xwe tomargeha me deh heyva û çend roj bûn mixabin biraderek hat xortik bû gênc bû
هات جو بابي فلك جو زي برسكي بكم جو خدا حافظ شي يعني معناه ما شو جو يعني خاطر خواستنا خاطرتها ما سكني ما شو لنا لي جو ما واتش فهم كربو معناه هل بت اوجي كني او تشتي وان شيرو بدكر جهافر او چند دوزي خو حوالي خو ودما محمد ولو قلت يعني ربنا وقت بالصدمه وجيروك ولا بابي فلك قومت وقي الايراني والتشاندي وقت نقف تقفال حافظ اسد دخون جير بحطا قديش مو ترمزنا حطاز بين مولاك هذا حافظ خاك ولا ومهولو فهم كربو بس يوم يقولوا لي ناري شو جير قلت جو او كسي وقت جو تلفي نذكر جو او يقولوا او رابورت ايجا جو مالا مخراكم اريوان جو محمد شيخو ما بس تاوي وكش حاول اسر دبي بس حياز ورا خديج منو ترمز حطاز بين مولات يعني حطاز بزيفر مولات يعني هذا حافظ خاكم شو ان هم اوستران بيجي جام اف فير انين مز ما مصطفى تروشي رغوت يعني ما كان كريجه وابن داري قامش لوجي او دانيه مصطفى اتروشي سترانيه دخوده وليلى رابو دلفينا من ايجان جانا شيرين ام بلابون لجيهاني كاوا ازمرم فيتنام وكوبا ويليسكي حزرو بيرت من ويبهرت روجي ولويه جامير نویسان ريز وسلال ابن داري قامشلو اما في داري قامشو ما في داري قامشو ما انا مشتر نيفسان دو انت لا سباس جيرت ديسا سباس جيرت نما چند ناوی هلبست هم قلت له مگو مينا قلت يعني افستران وافستران يعني ها مگو بلكي تجير نویسان دیه اري بري مجير نيفسان دو تويناز دك ابن داري قامشلو ديبك بله ريز وسلال جير قال لك تشوبينو قال لك اجباري فلك حزدك خدا حافظ خاك والله قردنات آزا والله خدا حافظ خاك والله قردنات آزا والله قردنا من دعازك دنيا مرقو مرنا والله دل پریشانم فقیر و جارم بیکس و کارم دل پریشانم فقیر و جارم بیکس و کارم من هنا بيا بس وصهات كل من نقرأ
خاك وولات من هون بيا بس وصات من نقرة خاك وولات من رشق شكر من نبات فدا حافظ خاك وولات البريشان فقير وجارم بك سكرم دل پریشانم فقیر و جارم بك سكرم الظالم هون بريام دكن يبشا وروش حزرام دكن الظالم هون بريام دكن يبشا وروش حزرام دكن قلبو ما من هردم بدكن آقري خوا هون هلاكن بالفريشانم فقير وجارم بك سكرم دل پریشانم فقير وجارم بك سكرم کس هيا بي قولي بومن بقينا دست دايكا من كي هيا بي قولي بومن بقينا دست دايكا من قولي نيشا ناسغيا من دل پريشانم فقير وجارم بك سكرم دل پریشانم فقير وجارم بك سكرم زور 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 سپاس سپاس خوش ام گهاشتن کوێ هەشتێ و دو ام هشتي دو جاري او چوني محمد شواني طهران وجبو فقراوينا چوونی وی تەهران جاري جبو اجبير نكم بيتشوا كاك مصطفى قوت قوم اول بس كان جيني بساندي لما او بريارة تكشونا شورشي هاد دان و بريار دان وانا قو دوي هون در كفن بري خوبنا ايران قوت قو از نماج كورساني در كتم بقولوا الخوز يفريم ومراش تلك وبينوس أخا خدا حافظ خاك ولات أفتح حفتي وبينجاد هات نيسان هەفتێ و پێنجا دێمەک ئەو ژی پێشمەرگە بوو بله ڕێز و سلاح جاري إجا أب هرچه تم دوباره دبه دل پریشانم فقیر و جارم بکس و کارم اوانام محمد شغل زیده کری در بس اتنبو جا قوتنك ديجي هبو رحمتي خلف زيباري رحمة خدي ليبه دقو كاك مصطفى دمان سكني وقيا بوي مالكا من هنا ديا بس وصاهات من نقرا خاك ولات وتقول زي كذا قو من جيرداني من رش قشكر من نان نباك من رش قشكر يعني تنور قلت
قلت جو أمي شنو دين أمي آجر أي تنور قبل بمر عندي هندري يرشة قبل آجر بير كذا جزء جو جمرت جو أزيد شاو بنافكم بهالبستي يعني جو من رش جشكر جاتم رحمتي خلف جمرت جو أو بي بهانة أو آمنة من ما رش فديل تشكي قال لك تشتكي قال لك خوش من أزفانا رش قبل أتكلم تشي ورد وك بير آنين أتخواز فانا بيجم لو اف تشبيهك قال لك رحمتي خلف زيباري قوتي يعني دوی سترانه دو دوی هلبسه جونا جو ما ابغوتن جو شكاك مسافر اولو دين من رش كشكر شو اف تشبيهني قال لك خوشكن بريا چند روجا هلبستك ملاي جزيري مبلاكر ملاي جزيري دبيجه تجيكي دبيجه ما كفري دي ايماني ما كفري دي اسلامي وي تشاوا كفري ود ايماني تشاوا كفري ود اسلامي تشبيه كوري كفري برشاي جينيكي زلفي يا راوين قال كي رشن وتشبيه كري ايمان واسلام بروي سبي ايجاد بي ما كفري دي ايماني يعني ترنجي رش ما تنقدري رنجي السبيدي توك انات بي من رش كشكر ازي بري بردوان بك شخوا ازي تشيروكا نسرين شخوا شفيق عيسى دبي تشيروكا نسرين بري ام لسروي اخذين لي تشيروك حموتا قوت ويشاغي هي ايرونا ندماوي ناز باور مچيرو كانسيم وك بيجي تواي نقول نبايت كردستان شكر باشوري كردستان هي حوالا وي بول شخوا جي حز ذكر امي خلقني دل بيجن او رحمتي خلفو خلفي زيباري شخوا اجاري وك مقوت نما او نوچيك دهاتن قوتن وجيشتي شامي وجيشتي حسكي ومالحسكي ديتي ومالقام انك تقول مالقام شو ديتي وانا قش ما من اجا من ما باورك اجي بري صرصاري از شوفهم اجازه القام شلو مالي بو عسكريا مجي لتشولا كيبو نبرا حمصه وتدمر بو وتشولا تيفور هاجي مطار لهي روفجي لورتنا بو طوز ورمل بو فروك خاناك لور هينا بلي فروك خانش خو او ام بيف جريدايبون لي ام كاريم سرادار بو كيجان سرادار از حشتي يكچوم اجا اف دماز بيجم سرسالا بري سرسالي بچندروكي ذاتوم مالي وقت بيجي اجازه بري سرسالا حشتي وسيا يعني الماروشي بزفستان بو بافيم كدريد كيف كر جديام رقود جو مزجنيام تقو محمد الشامي ماجي وك هرجار جي امجي قاف كي جار ديشتر قوتي و هرجاري تي وداوي تشكي خويا هناك يعني مثلا نار هزرت كم ولا انا قوفي جاري قو صدي صد اللي كجمر قوتي انا جو مالتي و وتي تسيرو هناك يا شامي والاوتيليو هي ماجي اجازه شش روجن معبود روجيمه از خود بكم بشم شامي ونرى ذركه ازناف نابجم بمالا كيبو فلتيميني عسكريين بوشخوا ايه الاشكريو مجمدان جاسر خو صار بشف بقو مالا الكوي او جواميري تشوف جو ماليو ولا ازبيج ما تشكي فشارتي تتنا بابي جنگو بو ما متصالح قدو سلافي مجير هبو سلافي مجير هن قو ويجمر قوتيه اتشوم الدري خست شفه قريب وياكل ميباني ودري حوشي فكرني شفه ديتن جمدان سريمو وفلتي اي عسكري ولو بارد بكشيا يوم قو اسفلان كسم كباب جنگول مال گودور درواس مگونا بيجي کرا ولا مسلاف كر مگو از بها سرچاوا كرمك مگونا مگفتشي تجباب من قوتي درست رائع يعني دي معلومات شكو اني كي كيش درقوتي وتلخام شو اولور
وأري جو إيجل جو مينابو الأوتيلي زي تليفون يبتدم جيك لير ودنيو كاربير بآخر التليفون جي وشاغي تنبون تاخي قشي تليفونك بيجي مقو هج ماري بدمه جامجي داوي جرقوت مقو بافي جنقو مقو أنا من دروج إجازة ماي عسكر زاني بمهان من حتى بيشش روجاتيم يعني أنا سقطك مرة شامي مقو باور بقزار قلنا راس بوشاغي أزو تأمي أمي صدو بابك جفدو كان ياغو ونايا وشلو تلو جمرت بيجي بردي حنجي هاتو قوتن ومنا ما باورتك داويجي أزمام يعني مقوش بود روجا بلكي نجي موهر مثلا زفستان جي روجا دا أشوم أو تليفون حاول دا تليفون كرنا كرا تشينا دو نقبا شامي وقام شوقي خدت له ما أشوم إجازة مخلص يكي هيدي جيك أزلي قال لك ذاك أنا ابن نج إجازة فقريان أو ضابطي مني مناوب يكي حمصيبو أشوم برسكني برجي هاتي برجع عرض أزمان هاتي أشوم برسكني مقو براكي ما أبنه صال نجتي لأيراني وبري أز إجازة مخلص جمر هاتي قلتن للشامي تجمر به هر أزهر متبه نرجع زهرن قلت نخواتي جمع چه مقو بش بو خبر هتا تيتم إجا كاني قو منه قو إجا آلي مده استدانايم قلت نلفره بس قلت قو هر درنگ نمين يعني أزدرو جالفرم أزديناك إذا درنگ مينه هاشو هناك تفقر وزانت بي إذن شوية بكي تتيخن زندان دياجي عقوباشتر بجزاشتر اما هاي كي حشتي السيب أين كتي ما يكي حيشتيو السياد أتشوم قام حمصي قراجة حمصي الدنيا خراب تبي بوسك دركة بهرم شاميتن برج بربر في ريحة زيغرتن ياو يكي بانكر قوشام باور بكن أتمجي بينات بجم أتنزان نت بنجريت كتميدي نت درير از هيجي نزان أتشلو كتمن دريوي بوسيد أنزان سرويجي كوم بخلكي أو عسكري جز لبنان دا كتنج بو بيجين شامي إجازة صالة تشلو حي ساعات بوس ماشي شبي داغرتي سرويجي قالك شيبون سر شتاباسي أم جيان نبك باس سكني جوزنا مالش يك داكت بومبا بيرو البرش فير سكني جوتي مشى يعني استو وتبعتي وباسي قش بتاعك قلت له حيس عتمر انت لو سكن يعني ابقش عم جي داكت نامني جزاروك يخب بينش اجلبناني داكت قو ازري نابينم قو بمش حطاك بوس خلبي مانا ام جورا وينان نقبة حمسة وشامي ام 4 ساعات ونيفا تقريبا دريش كرا طام جان شام تبي وين برند مشيا ند مشيا 2 ساعات خد ساعات نكمل 9 ساعات هو كيمي 4 ساعات ونيف 4 ساعات ونيف وزيدتر ساعات ده شفيم جان شامي شو مال ابراهيم رحمتي مجيد ورفو كاتم باسي خدم تشوم وداري خص مال القرآن مجي نحوشي دبو كاش امام تري بكر مكو كاني بابي هاني ومجيد ولا الجم حمد ويش نوم باوركر قول اوتيل هنا اوتيل ابي نيسياو يا ويش في كاتلو ازي خو بقرم جو هنديك ما يجو وقتي هاتنا واناي وقتي بيت هذا درونش مشايك بتخار من نجار كي هات إذا كان جيب بس باش كو خوامتي المهم أبو سبالة أمشون إجا أثر استعلامات وقت بيجي جي كنترولي يعني رحمتي بريم مجيد جو وجار كده لازم جو سر تليفوني جو بان مكرا مقسمي وتي أنا تجمرنا بيجي أفش كسه يعني كسايتاوينا كيه وانا أدبر تليفونه أزنمد
نما ديجيم يعني حنجي تليفونتين إجا دوردجي لبني هي وقت بيجي وقت إقامة جبرية مان أو حط رجاهلان استجواب دبرن فرع خارجي أو دبرن داخلي خارجي لنا أو دبرن استجواب ذكرن يعني نمثل كيف أخذ أوتيلي ماو دهاتن أو دبرن أو جيبي دبرن يعني لما جا شومجا إجا تليفوني محمد شغل ذكرن أوتيلا وينا أوداوينا حتى جناب جير ندقو كي برا درباس به قبول ندكن اي اوتيلي او برندان جو يعني هنك جي هون يعني محمد شوقي او الناس كربانا دقونا برا درباس نبني الناس ناك ولا جي هبو يعني اوانا ويش عقيدة جا قوا من درباسون نه سال جدوربوني ومثلا ايس وينا جي قوا دهات ما كيم وينا هر مدقو وينا بشي دقو از بهر چیز انگینم الا وينا الجمتنا وين الجمتنا قبل ايرانيو وين نتشان بلكي دوي معنا خو قشي بلكي دوينا يا سي وين جمر هاتن يا نا نتشان نقول جم نامين نقول زغرمجي جم نامين اولو جمرت تشكي يعني وكو خيال او ديتنا بري جواني قا شوي وغرياي وجاب سمبيل وجي سمبيل يخوجي بردابون والبرتعفن بيتر زعيفو ولو لاش وكلاش يعني لا دريجبون يعني از بيجا قانا ما بيش ما هفدو هم بيذكروا نيجارك داش خو افيد بزقه هي او ايراني بيرو كي سينا فكر مالكاي دامه غودكا قرتي خو بيش بك او مكتوب ياخذ تم تقول هي متشي كربو هنجي تدقواز فيري طنبوري بومو وديو كمان خافش يا هم قد بسكن سبيش لازم ناجن طنبورينا ونانا ابدا ودست برنادم ولا مراهم هنكي ستران دوجر قلت قال لك باش ولو قلت هو و ساعات كم نمان تليفون جرهات جو حاضر بك جيب بيته ولو قلت جو از هرم هاگر وی جارجی سلامتی درباس بو شوي جذبري خود مقام شو هاگر سلامتی درباس نبو بلكي الجمواب مينا اري والله المام طبعا ازو برايم امان لاوتيلي شولي زيدي 10 ساعات او 6 ساعات هذا وقريا وهدش تمامو اقوى تنجي قود دماغ اشوم قوم قوتي از اي بريمه از محمد شيخ بريمه وهر او كاري خوازي بردوامكم او ثراني قبت قوتن و هجر جاردي وق دما بريان نه صالا قرتن وقد اخرنا ستران بيجي هبه از هين شاميمه از جبر بقرم ولاتا كيدي يذكرم بقرم ايراني وازنار ناش مقامشلو قولو قوتي نا روش هاتي قهرتن وتقلكي بخيراتي وتاتي ولاتي وخاو او شروكي كم بلكي مثلا كسن هون بقصت له التذكر لغيري تجي لأنا دم هاتي قهرتن ونريني مني سياسي جي هاتن قهرتن وتفقريا ولاتي خو آزاد وسربست تشبيش وأبر سبزانم قومجي وجبال قو هقرنا وق بريبه هقر وق بريبه از ناش مقامش لو جبر از نحاز المزهر مجاردي حروت حبصادة من قرتن يعني اللي مقابل فقريا جاردي قرتن شيبو جاردي استنجيجر جمار دركاتن وخراب ترشي بلي قبل وذا قريا إجا قاغتا بي هاتبو جيت قو لسي باسي أواغ قاغتا باسبورتا وقت بيجن سفراك جارك التاني خروج بدون عودة يعني دركتن بيبقى أو قاجر شكربون جوا وي زاروكي ليد مطار شامد كشكاي فلك نبدي بو ولو زاروك بقي
جت دیا خو درکتو اجا محمد شاه دین بو يعني جو جيش خو چلو از نو قيام شامي بو اجا برادر كز باور مبيرا بو سلافو ريزي بجر هن صالح برواري بستون او لقلوي نابو فروكيد بالفريد كذا ما قل ل بالفرا شامي دانين اشتهران يجي بيرا بو اجا ويجي افتي رود قوت نقو ومحمد شاه دين بو فلك وبيون ذاكرن يعني ده مطارج جاري قوتن ديجي قوتو بس وينا نافش قوتو بو از نو درباسي بربو مرو هاتي سرين فلك اشخوا بروسك وقتا جو تشكي نما قالكي هندك ما تشرشي بو بشتي تشيبو اريل دست ديا خو بو دما قهاتن بروس يعني وينان هنا ده هيبا شاد جي قابا ايلي يقول هاتي تسجيل كرنا حيث السيادة وشاغي دعينا او جروبي روشنبيرا وانا الجي اي روجنامافان اي قهاتن استرانا ايلي يقول توماركم السويد هاتون وشاغي مراشي بروسك وينا مجي هون يعني هنا دست ديا خو بروسك مانا الإيراني اريد حشتي ودو دوات شوي حشتي وداد يعني ام بين تششمهكي حفتمهكي ما كي مثالكي نانا كيمي ولو هلبت يعني قابا هات قالك بتشوفوا بلكي سيمهي بلكي اري بروسك الإيراني شو اري حرسي الايراني تشوفون فلك وابراهيم وبروس لا مقو بروسك الإيراني مر نا او بكسبو ببوري بيكس بكس ببوري بيكس حفتيو حيشتاد ابو يعني حفتيو سبيكا حفتيو نهاد بلكي وان شغل بيكس اي بير هاتن فلك بو وابراهيم بو وبروسك بو بله مطار جور وقت بي بالا فري جا بري خدا قامشلو ناش بالفريل شامي تشون اوتيلي حفت رجال شامي ما حفت رجال ما شامي واستجواب تكرن ازانم ام جيهان انا بشتي الشامي هات او 3 ساعات هاتن ومخابرات اي من خارج يرقوت هاتي ولاتي خو او تشتي بري هاتن بله وهرتو اجاري وجبان ايه اشوم جي خو مخاطر خو شوم جي خو او اجاروجا سسيه مهدز باورم سسيه مهبو يا سي يا چاره مهي ب ويب بولمانا كرنك شامي قد كرن شو قامشلو لي برف تقول تقولن برف جا عرض عزمان ده هذا قامشلو تبولوجي ملت بهجمارك جالك در كتبو ايش مطارق قامشلو بيشاوانا بيشوازاي كرن دوي برفيده ديمك ايمن فرد زي بسكنم بري فرموك ما جميرة ما خلاص بي من تشتك فهم كرم جو قيل بالا فري يا فروك خانه قاواق فلك وين دابو قاواق بقريا قامشلو ديمك قاواج ايراني بفروكي هات لغاش ايراني او سيدم قريق الجم وخبرات امان شخوت الاوتيلي بونا حتى بقريا الاوتيلي بو او بري هنا چند جاري بربون يعني ازانم هر برن استجوابه بلي حفت روجال شاميما بله تفقريا قطعة خو تفقريا حمصي واوجي بشتيوان وهفدودي وكاري خلص بو زاروكي خو بيركا خراجتي وبولمان وداكت قامشلو ملتجي بيشوازياي بو بله اجاري د کولانا مد بري بيجين مالما هلبت ملت اوش كرنا كده خستو يعني بريا قام شو بچن كيلومتر شكر كده خصوم سياران ددو كسنا بكي او بري جاري اتين كفن کولانا مني جادا مني آشي وزي وبياد كنو جاملت دايدو ويوي سرما هانيد هنجي هوالويني اد بستاني بون هوالويني خورتاني بري بچ بركه وردن دماچه تقريبا بوليس الشرطه تين بافي مزبل اذا دور كاس عفيفك يعني مساله دماچاتي بردانش كيف محمد شاور بوليس الشرطه يجي بافي مزبل مخفر بابو ما اشكوزان بكي برداي مانا هون بين ملت هجمارك قالك وكيزان بكيه اف سترانجي شخوا اف كاسيتا يكم دا ابشي محمد شاور ايراني هات حشتي السياده ج هلبسن نمر ببهاره وأواز محمد شيخون شخو كاسيتا يكم حشي السيا قالك هلبس جي رحمتي ببهار جناب أنا أي ولات
ez bûm ferar û derdan çi ez diljar kirim û birkînin dijî hebe. Wê tişnebê parek ji çem qelse dibe Batê gemar da jo li ser kom dibe Wê tişnebê parek ji çem qelse dibe Batê gemar da jo li ser kom dibe Lê qet gemar avê çema nagire Axur dibe da jo gemar pak dibe Pak dibe Pak dibe Zornî bi min birçî û bêwar û jar Lêbas jarina xwe ji goştê mirar Zornî bi min birçî û bêwar û jar Lêbas jarina xwe ji goştê mirar Zanî tijar znabim xulam ey felek Timbergerim razî me ez bêbahar 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 Dîsa xeman wan dest li min dane hev Pêşda bilez ew tên bi meşgeh birev Dîsa xeman wan dest li min dane hev Pêşda bi meş ew tên bi meşgeh birev Piştî got ez man bêbihar narevim Dem bê bi cengê ez bixim wan ji hev Wan ji hev Wan ji hev Bi strana her erom evagê ji dil ji xwe me jê fêm nedikir ji xwe gelekî bi rastî ser me zehmet e lê tişkî Şxovana di kaseta heftê û pênca de hatibû ca bi rastî em tê nediyan û me nizanî bi piçi zaravî me digot gelo ev stran
إيران يعني فارسية يعني بهندية جبر سوراني ده متنه بو براسي ما نزاني جاري هر یک لگورا خود گوت پاشوینا من ناس کردستان سورانیه شخوی جاگله که گوتی از باورم بلکه شبه فلکلور يعني بر او ناوی دنگ بیجی کوانی جن ویدا که هبو د تلویزیون دوت پاشناوی طالبانی بو ل جاره که برادر کی نویسان بو مفتران za akija heremiye belki o فلكلور تي كلاسيك يعني يعني تيد نجهشت اللي ما قل كيجي حسكر هنا جن قل كيجي حسكم راستي ومتيد ناقهجن لي محمد شو بستايل اخو بسكو بخو بوتي جداي ج اواز قوا بوتي اه هر أروم دلت ملارزي آموزجان جان لم بجما من گردن برزی آموزجان جان هر أروم دلت ملرزي آموزجان لم بجي ماوان من گردن برزي آموزجان هر أروم دلت ملرزي آموزجان لم بجي ماوان من گردن برزي آموزجان آموزان تو بالا و برزي آموزان تو بو من فرزي لتدقارم منزل بمنزل آموزجان جان من لشويني قل لشويني دل آموزجان جان لتدقار منزل بمنزل آموزجان من لشويني قل لشويني دل آموزجان لتدقار منزل بمنزل آموزجان من لشويني قل لشويني دل آموزجان آموزان تو بالا و برزي آموزان تو بو من فرزي
آشه بختی من راشی بنوینی آموزه جان که دوی بهار گل هلورینی آموزه جان آشه بختی من راشی بنوینی آموزه جان که دوی بهار گل هلورینی آموزه جان آشه بختی من راشی بنوینی آموزه جان که دوی بهار گل هلورینی آموزه جان آموزان تو بالا و برزی آموزان تو با من فرز. باشه شتره هنرمند با شیخو خلکا ششاده گو ام گیهان حمد شیخو گیها مالی و ملت می قامشلو و هم خاک و جیرانی وی گله بردان دوان چه بردان و پولیس هات شرطة هات ابوان جيبي خرابة هات رحمتي بابي تبرن گو چما گله هاتی بردان و دیسا بگریات خلکا بیده امی بیجن حمد شیخو گیها مالی اجا پشتی وی چه چه بو و جورجي قالي تما شوانا ايك انا المقداري دكن وهنا ويبكن ريزو سلاف جوره حسكرين حمد شيخورة جدل من حسكرين وينه ايكو وقع سيب مرد من جبو جيانا بافي فلك ناس بكن جوا حموار ريزو سلاف شوا وما خوش شباب خوش